دوستان عزیز سلام با همه. خب نهایتا ما باز با فوتبال های کلوبی رسیدیم. باز چمپیونات برگشتن، باز بازی جالب، احساسات و شوق حقیقی آغاز می شود. دیروز چند بازی شده گذشت، لیکن امروز ما تنها بازی اساسی و مهم را حرف میزنیم، همون هایی که واقعا جالبن و ارزش محکمه را دارند. دیگر بازی ها رو ما در کانال تلگرام خود بررسی میکنیم و نه تنها محکمه، شما میتونید همون بازی ها رو در صفت خوب پخش مستقیم به واسطه تماشا کنید. امروز هم شب پرهیجان می شود. شما میتونید پخش مستقیم ارسنال بر ضد تاتنهام رو تماشا کنید و بعد از اون بازی ریال مادرید بر ضد الچی نیز در افیر است. هر دویش زنده با صفت خوب. پس حتما با تلگرام کانال من ابونه شوید. سیلکا در اپسیون ویدیو و در کامنتار بالای ویدیو закрепить شده است. ابونه شوید، از دست ندید، خیلی جالب می شود. اکنون در اگه با ازور شنید ما باشیم سر میکنیم. لیورپول دوستانی عزیز دیشب واقعا همه ما رو حیران کرد. از نوتینگهام فورست در انفیلد 0-3 باختن در دوره 12 پرمیر لیگ. اولی بازی بد نبود. لیورپول حتی خوب هم به نظر می رسید. فکر میکردیم که میتونن شاید فشار دیان با اتوبوسی دسته شاندایچ راه یابند، لیکن همین که گل اول رو خوردن دسته یک بار ویران شد. تماما قوت و باوری از دست رفت. این دیگر از سیگرنس نیست، این از اون است که ارنی سلوت دسته رو اداره کرده نتوانست. با فکر من همین بازی سلوت رو خداحافظی کرد. در خانه در انفیلد چنین باختن 0-3 از دسته جای 19 این ضربه سخت است. فرق گل ها مینوس شد. لیورپول با فرق منفی، این کم دیده می شود. اما باور کنید حتی چنین باخت میتواند درآمد راه با بهبودی باشد، چون که در لیورپول ایده های خوب هستند، حرکت هست، پتانسیل هست، لیکن برای بهتر شدن سلوت باید قرارهای سخت قبول کند. باید بعضی بازیگران رو در ذخیره شناند، بعضیشون رو عوض کند. سوال این است که آیا آماده است؟ آیا رهبریت با او باور دارد؟ بازیگران با او گوش میدن یا اینکه نه؟ تا حال همه این نامعلوم است. ببینید در بازی لیورپول، یعنی در بازی ریال با لیورپول، مثل ماشین دونده بود. همه رو میشکستن، میدویدن، کار میکردن، لیکن با پرمیر لیگا که میآیند تماما دیگر دسته. نه دویدن هست، نه فشار، نه اراده. حس میکنی که دسته تا آخر کار نمیکند. همش عجیب و نافهمو. در ترانسفر ها نیز خطا کردند. زورشون نبود که ایساک رو گیرن. البته اوگو اکیتیک بود، بهتر می بود یک وینگر کاملا خوب رو میخریدن. بعدی رفتن لوئیس دیاز با باواریا، مثل نیکو ویلیامز از اتلتیکو بیلبائو. برای عوض کردن صلاح، دیاز، ژوتا کسی لازم بود، لیکن همین خیلی حیاتی نافهمو ساختن. 8 از 11 بازی آخر رو باختن. این نه سپادی موقتی است، این علاقه فلاکت است دوستان. 480 میلیون فونت صرف کردن، قریب نیم میلیارد و بازی این خیل. خدایا این چیکار است؟ سال گذشته بسیاری ها از منچستر یونایتد میخندند که در خانه از دسته جای 19 مغلوب شد. حالا خود لیورپول در خانه با دسته جای 19 0-3 باخت. این دیگر جای خندان نیست، بلکه این گریه میارد. من تا حال نمیفهمم که چه لیورپول ریال مادرید رو برد. همین سوال حالا هم در سرم است. بیایید درباره ایساک گپ زنیم. همین الکساندر ایساک چقدر بحث و گریه کرد تا از نیوکاسل با لیورپول رود. همه کار رو کرد تا رفتنیش رو اجازه دید. حالا چی 4 ماه بازی میکند، لیکن همون تاثیر پیشتر نیست. گل نمیزند، حضور قوی در میدان ندارد و خنده‌آور این است که نیوکاسل به همین ایساک دیشب منچستر سیتی رو 2-1 مغلوب کرد. دسته به او هم کار میکنه، لیکن درباره اون بازی بدتر میگویم. حالا درباره لیورپول ببینید. لیورپول باری اول در 60 سال 2 بازی پرمیر لیگ رو پای در پای با فرق 3 توپ باخت. اول از منچستر سیتی 0-3، حالا از نوتینگهام 0-3. این علاقه رکوردی بد است و باز یک رکورد ناراحت کننده. الکساندر ایساک اولین بازیگر تاریخ لیورپول شد که 4 بازی اولش رو در سستف اساسی برآمده همش رو باخته است. و راستی من ایساک نیوکاسل رو دوست می داشتم. در آنجا خوب بازی میکرد، میافزود، خوب هنرنمایی میکرد. من حتی ناخوش شدم وقتی که با نیوکاسل فشار آورد تا از دسته رود. حالا باشد که چنین نتیجه رو میبینم حتی دلم نمیشود که او رو مسخره کنم. فکر میکنم بازیگر خوب است، آینده اش هم میشود، تنها با جای نادرست و وقتی نادرست آمد. حالا یک چیز رو گویم. در لیورپول حمله هست، کامبیناسیون هست، فهمیدن بازی هست، لیکن شدت نیست، اینتنسیو نیست.
кам шудааст, прессинг кам шуд, лидерҳо беформа, Салоҳ ва дигарон касе дар авҷи худ нест. ҳамин чиз боис мешавад ки Ливерпул аз дастҳои контратаккунанда ва танзимшуда мисли Бормунд, Кристал Пелас, Ноттингем бисёр азоб мекашад. аммо ба ман бовар кунед, ин даста ба топ 4 меравад. ин даста скилс дорад, потенсиал дорад. танҳо формаи лидерҳо баргардад, ҳамаи чиз ҳал мешавад. зимистон Ливерпул боз ҷойҳоро қавӣ мекунад, масъалаи Муҳаммад Салоҳро ҳал мекунад ва баъд мебинем ки чӣ мешавад. ҳоло бошад Ливерпул дар чуқурии воқеан вазнин аст. саволи асосӣ ин аст, оё Арне Слот қувват ва ҷуръат дорад ки дастаро аз ин ҳолат барорад ё ин ки не? дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем, имшаб ним бозиҳои ҷолиб мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ҷолибтар гардонед, зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накардан метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. дӯстони азиз, чӣ гуфтан мумкин? дирӯз Ньюкасл арзанда Манчестер Ситиро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард. ростӣ онҳое ки бозиро бо ман тамошо кардан худатон дидед, Манчестер Сити хеле заиф буд, хеле заиф. Ньюкасл бошад баръакс барои ҳар як тӯб меҷангид, бархурди сахт дошт, намегузошт ки Сити ба худ ояд. Сити бошад ҳеҷ мубориза, ҳеҷ фишор ҳастии ҳамон дастаи пештароро надоштанд. ҳамаи бозингаронаш хунук, бепарво, гӯё ин бозӣ ба онҳо дахле надошт. ва ҳоло сценарияи Премьер-лига ҳамин хел рафта истодааст бародарон. агар Арсенал худаш хато накунад, агар худаш роҳи худро напартояд, дигар ҳеҷ кас онҳоро қабида наметавонад, ҳеҷ кас. лекин ба шумо росташро мегӯям, ман ба Арсенал боварии калон надорам. агар Арсенал ҳамин сол ҳам чемпион нашавад, баъд ман чӣ фикр кунам? худи шумо бигӯед дӯстон, агар ин қадар рақибон барои онҳо имконият диҳад, ин қадар хато кунанд, ин қадар роҳи кушод диҳанд ва онҳо ҳоло ҳам чемпион нашаванд, пас Артета расман беистеъдод мешавад. дигар чӣ хулоса барорӣ? бале, ман мефаҳмам ки дар Арсенал ҳоло ҷароҳатҳо хеле зиёданд, чанд бозингари муҳим нест. лекин онҳо маҳз барои ҳамин тобистон хеле хуб трансфер карданд, бозингарони ивазкунанда гирифтанд, командаашон васеъ аст, имконият доранд, бояд истифода кунанд. акнун ба Сити бармегардем. тасаввур кунед, Манчестер Сити бори аввал аз соли 2019 то имрӯз Ньюкаслро дар меҳмонӣ бурда натавонист. 5 сол чунин ҳолат набуд ва ҳамаи гапҳо дерю зуд ба куҷо мераванд? ба Арсенал албатта. хоҳед нахоҳед, ҳар чӣ ки мегӯӣ сару калон ба Арсенал меафтад. ҳатто ҳис мекунӣ ки ҳамаи клубҳои Премьер-лига омодаанд ки ҳамин сол Арсенал чемпион шавад ва ба фикри ман Гвардиола ҳоло диққаташро бештар ба Лигаи чемпионҳо равона кардааст. гарчанде Премьер-лига то ҳол дароз аст, бисёр чиз метавонад тағйир ёбад. лекин ҳоло Сити моро бовар намекунад. Ливерпул умуман беформа. Челси ҳоло наметавон гуфт ки дастаи даҳшатбор аст, гарчанде ки дар ҷои дуюми ҷадвал қарор дорад. ин фақат рақам аст, на бозии воқеъ. ба Арсенал нигоҳ мекунем, агар онҳо имрӯз Тоттенхемро дар хона мағлуб кунанд, фосила 6 имтиёз мешавад ва ман ростӣ умедворам ки агар Арсенал чемпион шавад, аз ҳисоби сифати бозии худ мешавад, на аз он ки дигарон бад бозӣ мекунанд. ин муҳим аст. мо чанде пеш мегуфтем ки Сити боз ба суръат даромад, омодаст Арсеналро аз умеди қаҳрамонӣ маҳрум кунад ва ҳамзамон дар Лигаи чемпионҳо қавӣ намояд. лекин боз мағлубият. чӣ хел мешавад ин хел чиз? лекин футбол ҳамин аст, як рӯз боло, як рӯз поён. дар бораи Челси агар гап занем, ҳоло барвақт аст ки онҳоро ба довталабони чемпионӣ дохил кунем. календар бо онҳо то ҳол осон буд, лекин баъд рақибоне меоянд ки Челси аз онҳо ҳамеша азият мекашад. Бормунд, Астон Вилла дастҳои миёна ки ҳунари хуби дифоъ доранд. бар зидди чунин дастҳо Челси то ҳол мушкилӣ дорад. онҳо то ҳол барои тамоми мавсим доимӣ мубориза бурдан тайёр нестанд ва албатта боз бозиҳои монанди Сандерленд мешавад, на якто балки якчандо. команда ҷавон бо истеъдод, лекин то устуворӣ хеле роҳ мондааст. Артета чанд сол Арсеналро аз нав сохт. Мареска бошад дар Челси, ҳоло танҳо мавсими дуюмашро гузаронида истодааст. аммо бародарон, чемпионат ҳамин сол бениҳоят ҷолиб мешавад. нигаред, Кристал Пелас имрӯз дар ҷои 4 истодааст ва бозӣ мекунад аъло, хеле аъло. ин нишон медиҳад ки дар ҳамин мавсим ҳатман як аспи сиёҳ дар топ 4 мебарояд. ҳамин хел ҷамъбаст мекунем. Сити заиф шуд, Ньюкасл қавӣ, Арсенал имконият дорад, Челси ҳоло ноустувор аст, Ливерпул дар буҳрон. Премьер-лига бошад аз ҳар тараф пур аз сюрприз аст. ин мавсим дӯстон девонавор мешавад. мебинем дар охир
чӣ мешавад? Бародарони ҷон, дирӯз Барселона дар Камп Ноу хеле зур бозӣ кард. Дар хона Атлетик Билбаоро бо ҳисоби 4-0 мағлуб карданд. Ин бозӣ барои Барса махсус буд, чунки онҳо бори аввал пас аз майи соли 2023 дар Камп Ноу бозӣ карданд ва ҳамин сухой, яъне бегол хӯрдан, ин аллакай рамзи баргашт аст. Чаро? Чун бе Жуан Гарсия вақте ки ӯ ҷароҳат дошт, Войцех Шесни як бор ҳам дарвозаро бегол нигоҳ дошта натавонист. Ҳар бозӣ гол мехӯрданд. Дирӯз бошад ором, бидуни хато, бидуни мушкилӣ ва ростӣ хеле ба назар меомад, ки дарвозабони Атлетик Унай Симон хеле бад бозӣ кард. Барои як дарвозабони тими миллии Испания ин хатоҳои зиёд буданд. Лекин баръакс, Жуан Гарсия хеле олӣ буд. Ман ҳақиқатан фикр мекунам, ки агар Испания мехоҳад дар чемпионати ҷаҳон натиҷаи калон гирад, Делафенте бояд ба Жуан имкон диҳад, ки дарвозабони асосӣ шавад. Чун дирӯз ӯ на танҳо хуб дар дарвоза истод, балки тамоми дифои Барсаро ором кард. Дифоъ бо ӯ боварӣ гирифт, тоза ва бидуни тарсу изтироб бозӣ карданд. Агар Педри ҳам ба зудӣ баргардад, даста бозам қавитар мешавад. Дирӯз аллакай дида шуд, ки Барселона физикаи худро барқарор мекунад, тезтар мешавад, қувват мегирад. Агар ҳамин раванд давом диҳанд, як силсилаи хуби ғалабаҳо меояд. Ман бовар дорам. Акнун каме дар бораи Ламин Ямал. Ин писарбача воқеан истеъдоди нодир дорад. Дар 12 бозии мавсим аллакай 6 гол ва 7 ассист. Ҳама ин барои сину соли ӯ аз ҳад зиёд аст. Дар бозӣ бо Атлетик 2 паси голӣ дод. Якумаш кори оддӣ барои Ламин Ямал бо тарзи Травела. Лекин дуюмаш ҳақиқатан зебо буд. Се бозингари Атлетик ӯро афтоданӣ шуданд. ҳамла карданд то бозиро вайрон кунанд, лекин Ламин худро напартофт, наафтод ва судяро нигоҳ накард. Баръакс, паси дақиқ ба Ферран Торрес дод ва гол шуд. Ва хандовар ин аст, ки баъди он ки Ламин аз духтари реперша ҷудо шуд, бозиаш хеле беҳтар шуд. 4 бозии охирро бинед, ҳамаи рейтингҳояш баланданд. Маълум шуд, ки ба ӯ танҳо оромӣ лозим буд. Ҳамин ки муносибати нодуруст тамом шуд, бозиаш кушода шуд. Бачаҳо, ман ҳаминро мегӯям ба шумо. Вақте ки дар зиндагӣ ҳамаи чизат хуб меравад, баъд чизҳои нолозим даромадан лозим нест. Ба Ламин Ямал нигоҳ кунед ва сабақ гиред. Баъди бохт аз Реал Мадрид, Барселона 3 ғалаба ва 1 мусовӣ гирифт ва ҳоло бозии калон дорад. Сафари Лигаи Чемпионҳо ба Челси. Мо ҳам медонем, ки Челси дар чунин бозиҳои калон ҳамеша бо тамоми қувват мебарояд. Фарқ надорад, ки дар лига чикор мекунанд, лекин бар зидди ПСЖ, Барса, Реал Мадрид ва дастҳои топ онҳо ҳамеша худро нишон медиҳанд. Ин чизро онҳо дар хунашон доранд. Хислаташон ҳамин аст. Челси дирӯз низ дар меҳмонӣ 2-0 бурд. Барселона ҳам бурд. Аз ин рӯ бозии Лигаи Чемпионҳои рӯзи сешанбе хеле ҷолиб мешавад. Мо пеш аз бозӣ тамоми анализ, ҳолати ҳардуи даста ва прогнозҳоро дар Телеграм канал мегӯем. Бозӣ ширин мешавад, ин 100%. Дӯстон, дар бораи бозии Барселона ман пурра дар Телеграм канали Барсатиҷӣ гап задам. Дароед бисёр чизҳоро метавонед фаҳмед. Ба ҳамин тамом, боредам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.